L'amiga d'un amic diu que ho ha vist. Una balena que en comptes de persones de dins paeix armes nuclears i químiques i porta el tatuatge de totes les banderes inhumanes, enquistat al llom lluent. Abans parlaven les balenes, ara, si ho proven, els surt un rot de plutoni o se'ls scappa un ciutadà refugiat che già non té lloc ni alla pancia della mare. A amiga de um amigo disse que viu uma baleia que, em vez de pessoas dentro de si, digere armas nucleares e químicas e tem a tatuagem de todas as bandeiras inumanas enquistada no lombo luzidio. Antes as baleias falavam, agora, se tentam falar, sai-lhes um arroto de plutónio ou foge-lhes um cidadão refugiado que já não tem lugar nem na barriga da mãe. L'amica di un amico ha detto che l'ha visto, una balena che invece di persone dentro digerisce armi nucleari e chimiche e porta il tatuaggio di tutte le bandiere inumane incistato sul dorso lucente. Una volta le balene parlavano, ora invece, se ci provano, fuoriesce un rutto di plutonio o viene fuori un cittadino rifugiato che non ha più posto neanche nella pancia della madre. Друг моей подруги сказал, что видел кита, который вместо людей внутри себя переваривает ядерное и химическое оружие и носит на блестящей спине татуировку всех бесчеловечных знамен. Раньше киты говорили, теперь же, пытаясь что-то сказать, издают лишь плутониевые отрыжки. Или из них выбегает гражданин-беженец, которому нет места даже в животе матери.